Reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Yosuwa TV, ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje kubana namwe mu makuru agezweho, by'umwihariko duhera mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yahwize ko agomba gucecekesha intwaro muri Afurika, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ya 14 n'iya 15 Gashyantare 2026 abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union bahuriye mu nama ya 39, ari naho umuryango watangiye kuyoborwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye umaze imyaka yohereje ingabo mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho zikorana na FARDC ndetse na FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hazayobora African Union mu gihe kingana n'umwaka wose. Mu bibazo bihangayikishije umuryango harimo umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'umubano mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka warazambye. Mu kiganiro n'abanyamakuru gisoza inama rusange ya African Union yavuze ko Burundi bwiteguye gutanga umusanzu mu gucecekesha ndetse kandi no guturisha intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko kwisonga agomba gushyira imbaraga mu ntambara ingabo ze n'iza Tshisekedi bahanganyemo n'umutwe wa AFC mu 23. Intambara yongeye kwegeka ku Rwanda, ho yavuze ko rufitanye amakimbirane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko amasezerano ya Washington yasabye Kigali gukura ingabo muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye hati, nubwo uyu munsi nta cyizere gifatika kiri hagati y'impande zombi, ayo masezerano arahari kandi bagomba kuyubahiriza kuko yasinywe n'impande zombi. Mu gisa no kuyobya uburari kandi agaragaza ko abanyekongo ubwabo bagomba kujya hamwe bakaganira, aho yakomoje ku biganiro bya Doha byasinziriye hagati ya Kinshasa ndetse n'ihuriro AFC mu 23. Yongeyeho ko yumvise ko Tshisekedi yiteguye gutangira ibiganiro na AFC mu 23 kugira ngo amahoro agaruke mu buryo burambye. Ati, uruhare rwacu nk'ubumwe bwa Afurika no gufasha no kugira inama izo mpande kwiyemeza nta gusubira inyuma iyo nzira y'amahoro. Kwa gatandatu kandi yavuze ko nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika cyagakwiye kongera gukolonizwa, guterwa cyangwa se ngo gihatirwe kuyobora ubutegetsi ubwo aribwo bwose bw'amahanga mu kinyejana cya 21 turimo. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bwa AFC mu 23 bwo buramagana uruhare rwa Perezida Ndayishimiye mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku wa 13 Gashyantare Colonel Nangu ukuriye iri huriro yamaganye ibitera ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'u Burundi bakomeje kugaba ku basivili ndetse no ku birindiro bya AFC mu 23. Yasabye umuryango mpuzamahanga n'inzego muri Afurika zo gukoresha ubufasha zifite mu gukumira umwuka mubi ushingiye ku moko ushobora gukwirakwira mu karere no gutabara abari mu kaga. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 umutwe wa M23 uri mu ntambara n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu burasirazuba bw'icyo gihugu impande zombi zikazerutse kongera kwemeranya kugahenge u Rwanda kandi rushinjwa gufasha inyeshyamba za M23, ariko ruvuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Mu gihe kandi Burundi bwa Ndayishimiye Evariste bwo bwohereje ingabo muri iyi ntambara kurwana ku ruhande rwa leta ya Tshisekedi, Rwanda rushinja Burundi kandi gukorana na FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe na bamwe bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994. Mu yandi makuru kandi agezweho nuko nyuma tujye mu gihugu cya Iran, nyuma y'uko abanya-Iran babarirwa mu bihumbi bigaragambije kuva mu mpera z'ukuboza kwa 2025, abandi batuye mu mahanga batangiye kwigaragambya basaba ko ubutegetsi bw'icyo gihugu buhinduka. Barashinja Iran kubatoteza, ikibazo cy'igiciro gihanitse cy'imibereho ndetse no kubica mu gihe cy'imyigaragambyo mu mahoro mu mahanga. Kandi iyo myigaragambyo ikomeye yadutse mu mijyi itandukanye hirya no hino ku isi. Ku itariki ya 14 Gashyantare 2026 nibwo byatangiye byitabirwa n'abaturage ba Iran baba mu mahanga barirwa mu bihumbi, bigaragambirije mu mijyi itandukanye irimo Munich mu Budage, Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Toronto muri Canada ndetse ni Tel Aviv muri Israel, Lisbonne muri Portugal, Sydney muri Australia ndetse ni
Londres mu Bwongereza. Imyigaragambyo kandi yakurikiye impuruza yatanzwe n'umukungu wahoze ari umwami wa Iran imbere y'impinduramatwara yo mu 1979 witwa Reza Pahlavi, wasabye ko hari igikwiye gukorwa. Reza Pahlavi kuri ubu uri mu buhungiro muri Amerika yamaganye bikomeye ubwicanyi n'iyicarubozo bikorerwa bigaragambya muri Iran, aho magambo yagize ati ubutumwa bwanjye bwa mbere nabugeneye abanya-Iran b'intwari bari mu gihugu imbere, umenye ko mutari mwenyine, uyu munsi isi yose bari inyuma muri uru rugamba. Yakomeje kandi anenga ubutegetsi bwa Iran, hagaragaza ko budakwiye gukomeza kuyobora icyo gihugu. Ati ubuyobozi bwanyu bwamunzwe na ruswa, igitugu kandi mwica abantu, nyamara muhagarariye umuco nyakuri w'igihugu cyacu n'imibereho igezweho. Iran y'ejo hazaza igomba kwigenga kandi izereka isi ko turi igihugu gikomeye. BBC dukesha inkuru yanditse ko uburyo iyo myigaragambyo ikomeye bugaragazwa n'umubare w'abayitabiriye mu mujyi wa Munich honyine, ko polisi yaho yatangaje ko abantu bagera ku 250 bitabiriye igikorwa cyo kumva ubutumwa bwa Reza Pahlavi. Muri iyo myigaragambyo kandi abanya-Iran baruranguruye amajwi yabo basaba perezida uyu Reza Pahlavi bizera ko ari we muyobozi wabo ko yasubira mu buyobozi agakemura ibibazo igihugu cyabo gifite. Imyigaragambyo kandi muri Iran yatangiye ubundi ku itariki ya 28 Ukuboza 2025. Abaturage binubira igiciro gihanitse cy'ubuzima cyatewe no gutakaza agaciro gakabije kw'ifaranga ryaho, nyuma iraguka ihinduka iyo basaba ko ubutegetsi buhinduka. Imyigaragambyo kandi bivuga ko imaze kugwamo abantu barenga 16,000. Amerika kandi byatangaje ko ibihugu birimo Amerika byatangaje ko izakoresha imbaraga za gisirikare mu gufasha abo baturage ba Iran gukora impinduka bakenewe. Gusa yanakomoje kubigendamo buhoro buhoro igereranije n'uburyo Perezida Donald Trump yabivugaga mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka wa 2026. Gusa tariki ya 13 Gashyantare 2026 Reuters yanditse ko abayobozi babiri muri Amerika batashatse ko amazina yabo ajya hanze, babwiye ko igisirikare cya Amerika kiri kwitegura intambara ishobora kumara ibyumweru kuri Iran mu gihe Perezida Donald Trump hazaba atanze amabwiriza. Hanyuma dukomereze mu yandi makuru twabateguriye, tujya mu gihugu cya Cuba, aho icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Cuba itazongera kubona ibikomoka kuri peterole biturutse muri Venezuela cyatumye igihugu gifata umwanzuro w'uko hakoreshwa ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi bigasimbura ibikoresha lisansi. Hashize imyaka irenga 60 mu mihanda ya Cuba hagaragara imodoka zikomeye zo mu bwoko bwa kera. Gusa ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ryatumye bamwe mu baturage bayoboka amagare akoresha amashanyarazi nk'uburyo bwo kubasha gukora ingendo zabo za buri munsi. Mu mpera za Mutarama 2026 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije ibihe bidasanzwe by'igihugu cy'ububasha bwo kwibasira Cuba, harimo no guhana ibihugu byose bizoyoherezamo ibikomoka kuri peterole. Hasinywe kandi iteka rigena uburyo Amerika ishobora gushyiraho imisoro ihanitse ku bicuruzwa bituruka mu gihugu icyo ari cyo cyose kizajya cyohereza peteroli muri Cuba mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Mu byo Amerika ishinja Cuba kandi harimo kuba yarakiriye ikigo kinini kurusha ibindi cya gisirikare cy'Uburusiya gikora ubutasi hanze yabwo, ndetse no guburenganzira udutsiko tw'abakora iterabwoba kuhakorera. Ikindi Amerika ishinja Cuba nuko ikwirakwiza ingengabitekerezo y'abakomuniste mu gice cya Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, kandi iyo miyoborere Amerika ikaba itayikozwa. Ejo Nyogainza, umwe mu bashoferi bakora umwuga wo gutwara abantu ku modoka ikoresha amashanyarazi mu gace ka Armari gaherereye hafi y'umujyi wa Havana, yabwiye Reuters dukesha inkuru ko ubwo buryo ari bwo basigaye batwaramo abantu kubera ibura rya lisansi. Ati kubera ko nta lisansi ihari dukora ingendo 13 ku munsi, kuko ubu nibwo buryo bwonyine abantu bashobora kujya muri gahunda zabo. Hanyuma dukomeze mu yandi makuru kandi twabateguriye hano kuri chaîne yacu ya YouTube, tubabwire ko RCF cyangwa se Rapid Support Force yishe abantu 6,000 mu minsi 3 gusa. Raporo y'umuryango w'abibumbye Loni yagaragaje ko abantu barenga 6,000 biciwe mu minsi 3 gusa, ubwo umutwe wa Rapid Support Force RCF wafataga umujyi wa Al-Fashir mu kwakira kwa 2025. Uyu mujyi kandi uherereye i Darfur mu burengerazuba bwa Sudani, wari w'ingenzi usigaye mu maboko y'ingabo z'iki gihugu mbere y'uko ufatwa kwa 26 kwakira 2025, nyuma yo kumara amezi 18 ugoswe n'umutwe wa
RCF. Umuryango w'abibumbye kandi wagaragaje ko mu minsi 3 uhereye ku 25 kugeza ku 27 Ukwakira 2026 abantu 2400 biciwe mu mirwano, abandi 1600 bicwa bagerageza guhunga. Iyi raporo ifite page 29 kandi yagaragaje ko iyi mirwano yaranzwe n'ibikorwa by'indengakamere birimo kwicira abantu hamwe mu kivunge, iyicarubozo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abagore n'abakobwa. Abashakashatsi kandi bemeje ko ubwicanyi bwinshi bwakozwe hashingiye ku moko y'abantu. Imirwano ikaba yaratumye habaho inzara yo ku rwego rwo hejuru muri aka gace kuko kamaze igihe kirekire katagerwaho n'ubutabazi bw'ibanze. Kuri ubu rero urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruri gukora iperereza kuri iyi mirwano rureba niba harabayeho ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Nshuti bakunzi bacu, reka tubashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru yaragezweho. Tubashishikarize gukomeza kubana natwe, mukande subscribe, mukore like, share, comment kuri Yosuwa TV. Ibintu bikomeze kugenda neza, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde muri byose.